Nĩ itora rĩtindana riri na gĩkeno aikari magĩtabania biacara ciao, no gũgĩkinya mathaa ma hwaĩ-inĩ hau na wagagu nĩcio ciyũraga, aikari makĩhoka atĩ ti kwao gũkorwo gwĩtharĩkĩrwo. The third week consecutive, hawakai wanaiba kila siku. Usiku kuamkia kila mahali wanaiba. Yaani kila siku kuamkia leo kesho utasikia wameiba ng'amboi. Wanakuanga na vitu kama machuma ambao wametengeneza, wanaingiza kwa welding ya mlango ambapo wanajua ya kwamba kuna konchi. Mahali wanakonchi kama hujafunga mlango yako, wanaingiza hiyo crowbar na kufungua mlango, wanaingia ndani wa kuiba vitu. Aikari maugĩte kwa ihinda rĩa ciumia 3 rĩu makoretwo makĩagagio nĩ mĩkora ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩbunja mĩrango na kũiya indo mathaa-inĩ ma ũtukũ. Watu walikuja wakafunga mlango, kuja tu kustukia room yenye nalala washaingia. Wakaniarasa, wakaniambia nilale chini, wakanifunga mkono, lakini ni vijana tu wenye niliwaona. Lakini sikuona their face kwa sababu walinimulika na light kwa macho. Juzi hivi nilipata kutoka kwa njiani nikienda kwa nyumba, nikapata wakora wengine watatu. Waliniumiza huku, wakanigonga huko juu, wakaniibia simu na wakaniibia wallet, ID sasa sina ID. Na wakaniibia na pesa zilikuwa kwa mfuko hapa hivyo, sote wakachukua. Marateta makiuga hagũkwa ũgitĩri mwena ũyũ waya gũkorwo ũcũngagĩrĩrwo nĩ wagi wa maabitha a ũgitĩri, kuona ceceni ya borithi ĩrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo itũũra-inĩ rĩrĩ ndĩrĩ yambĩrĩria kũruta wĩra. Police post ambayo iko pale juu ilitengenezwa ni kama building ambayo haina askari. Please we request kindly, kama askari watakuwa hata kama wakipita patrol maybe 2 or 3 hours. Aikari arĩu matigĩtwo maikaira thirikari ĩmaririkane nĩ mateithia gwethana na gũikia ngono ekina yaya. Hao watu washikwe. Inafaa kwanza, kuna vijana hao watu wenye wanakaa kwa nyumba 2, 3, 4. Inafaa serikali ione hiyo maneno wakuje washikwe. Juu ni wakati ya watu wenye wanapanga hizo groups kuja kuibia wengine. Penye kuna vijana wengi lazima kuna nini? Kuna bangi inauzwa huku, kuna vitu gani? Ukienda uripoti kwa serikali huko Kitengela, hawafanyi chochote, wako tu wanasema tutatuma watu na watu hawakuji. Mimi nauliza kama wako na uwezo atusaidie, mtu unatafuta na chasa yako, mwingine analala tu anangojea yeye anataka kule bure tu. Na wewe unachikasa. Nĩ ciumia 3 rĩu kuma rĩrĩa aikari a itũũra rĩrĩ rĩa Migingo manjirie gũtharĩkĩrwo nĩ ekinaĩ mathaa ma ũtukũ. Aikari a itũũra rĩrĩ makiuga rĩu maraikara na hahu na guoya, kuona mwĩhoko wao nĩ ceceni ĩno ya borithi ĩrĩa gũkinyĩria rĩu ĩtarĩ yahingũrwo kana kuona obithaa wa borithi. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.